namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel yeah of course mthetha yakhe la munghana lona FM la of course nga ta ikhe va linka na Ben Mayengani the president yeah hi tlhela hi va linka of course na Hosingo Mr Post ni ri karhi ni ku happy new year to everyone yeah nge lembe ra n'wina ri va kahle swinene nge ra 2025 so kasi of course as you can see kona the 1 January nifike ni scroll ka account ya Munghana Lonene FM all u fane scroll fane kuma ku hoyo ku fika va kwena e poster here as you can see lava nga fatsela ku helesho mase wa thawula hi tsema lembe ra 2025 as we can see kwalano so yeah all I can say ku abazama ku va improve amatsemele yako like risimu cross over straight yeah ngo vula swa ntsena but in overall nga vula tani ku mhaka kahle swinene nga tlhela vula tani ku congratulations eka Munghana Lonene FM loko va ndle swilo swa straight va sukela swilo leswi va sava kha va swi endla mani swo tsema lembe hi tinsimu te le handle like swi kha swi nga make sense loko va kha ku famba yini ku sala yena so mina ni vona ku ri mhaka kahle swinene loko leswi va nga swi endla yes guys the contenders a ti hlayini guys contenders ta song of the year risimu ro tsema lembe la a ti hlayini swinene ngoma swi tiva like a ti hlayini like hi nge ti hate ku la ntiso mara mina ni vona swi ri kahle loko at least ku tseme risimu ra Xitsonga leri a ri popular na rona you get it ku na rona a ri popular besides vo Chuza na to a ri popular swinene na music xirilo a ti hlayini guys simu leti nga va manuge guys the contenders are tele this year vo Hennessy teka vo Sereboso vo Hlavu vele you know of course yin'we ya the popular tracks leti ri kona during the year at some period vele in overall this year ku na ti-hits to tala swinene so of course hi nge fiki laha without congratulating Ben Mayengani mi nga ma swi hleketa Ben Mayengani hi yena un'wana va nga tlanga xiave xikulu swinene ka lembe ra 2024 a kha kupa xiteji hi ngo vekela his video hi to of course va a kha vulavula hi yini vamani ni la ku vulavula hi xitichi xa hina xa Munghana Lonene FM xitichi lexi vufambisi bya xona byi nga swi tiviki ku va representa va mani vo tsakisa hi ku ya tlanga tinghoma rixa va tsarisa thikithi swi ya mahlweni a va va tivi vanhu lava representaku a va va tivi na vanhu lava va yingiselaka so na va mi ni twa kahle mi tlhe mi ni twisisa mi nga ni chengeli hi ku loko mo ni chengela mi nge ni heti hayi ku a ni swi koti ku ya yimbelela mapiano mara swi na nkoka ku ni kurisa rixaka ra ka hina ririmi ra ka hina so a ni la ku vulavula ngopfu hi mhaka ya risimu ro tsema lembe swi endle malembe yo tala ngopfu risimu ra lembe a ni tivi ku vufambisi bya xitichi mi fika mi tshama na vana va n'wina mi ku n'wananga i vona nga ku hi nga tsema hi rini lembe ivi n'wana wa wena ku no ay leswi machangani leswi mi nga swi hoxi a hi tsemeni hi le ra mapiano ra hi tsemeni ro karhi se a ni twisisi ku va yisa lava swilo leswi va swi hlela na va mani phela a nga kona loyi a nga swi tiviki ku majority ya tinsimu leti tlangaka ka radio ti-record company ta Diesel va Diesel ti-compiler sweswo ya swi tiva u fana na mele ku lava ni ku pruvela ni nga ku pruvela simple a ni va hoxeriwa timali ka ti-Shoprite vanhu lava a ta ngheni ka ti-account direct hambi ti nghena ka ti-account direct ti va ti huma ka un'wanyana wa family member ti ya ka yena se ti-record company ti ya xava na ti-record label ti ya xava ti-compiler ta hina na vufambisi bya hina va va capture ku tsema rihi risimu because a ni twisisi ku why ku fanekele
tinsimu ta Xitsonga ti nga tsemi lembe ku ri ku vayingiseri va xitichi lexiya 101%, not 100%, 101% a va tsema hi tinsimu ta ka vona, a va tsema lembe hi tinsimu ta ka vona all over kun'wana na kun'wana village na village a va tsema hi tinsimu ta ka vona. Se mara n'wehe kwalano mi ya tsema hi risimu leri laviwaka hi n'wehe na vanghani va n'wehe hi mhaka ku vun'wehe mi hakeriwini then mi ya tsema lembe hi risimu ra vanghani va n'wina. Okay, Phalaphala FM va tseme hi Siria community, so va pfumelela va Phalaphala FM ku va vhotela risimu ra lembe ngoba mi alela, va pfumelela va Khozi FM ku va vhotela Khuzani a tsema lembe ngoba mi alela, va pfumelela va Thobela FM ku va chuza Master KG wa ka vona a tsema lembe ngoba mi alela. Mi phunte ngopfu vun'wini madegere de a tshama vo swiphunta swo fana na vun'wini. SABC yi endle kahle yi nga mi tirhisa hi tikontiraka hinkwenu. Ntirho walowo mi tirhaka wona a wu permanent. Loko munhu a lava ku lawula xilo a lawuli xi xa yena, radio yaleyo ya vun'wini. Loko i lava ku lawula xi xa wena lexi nga xa wena, xi xo ka xi nga ri xa wena u nga ti nyiki matimba ka xona. So yes, his point I told us because radio ya hina a swi hleketa ku video leyi a ni vi ni delete because ku ve na ti-issues la ka channel lava swi tivaka what happened. So alright, na swi hleketa na mina ni yima na swona ku a swi le ku making sense ku ri why hi nga tsemi risimu ra hina, a swi nga make sense. Radio ya hina yi representa hina, ma vona mhaka leyiwa. Letin'wana ti-radio vo Thobela FM mi nge fiki mi twa kha ku tsema vo Mulandzwana Ndzumba le swi bara swona risimu, mi nge twi ku tsema ra Xichangani, mi nge swi voni swi vo Venda le mi nge swi twi, mi ka ti-radio tetiya ta SABC leti mi nge swi twi kha ku tsema hina lembe la. So hi radio a hina yona, so a swi make sense ku hi fike hi tsema ka hina radio, ma vona mhaka hayi ku va kha ku tsema vo letin'wana ti-artist a swi nga make sense. Vufambisi bya xitichi xa ka hina a byi na mhaka na vuyimbeleri bya ka hina. A na ha vulavula hi ku tinxaka letin'wanyani va tsema lembe hi tinghoma ta ka vona, se vo alela voho ntsena. Mi yo phunta ku fika kwini n'wehe mi byeriwa ku mi endla yini mi nga endli yini mi pfumelela. Na hina hi la ku hambi mo ka mi nga tsemi hi mina, mo tsema hi xa Makhombo, hambi mo tsema hi Makhensa, tsende ko va ku tsemeri Xichangani a ni na problem, ni nga tsaka ngopfu ko va ku tseme risimu ra ka hina. Pfumelelani vanhu va vhota va endla swilo leswi va swi lavaka. I mhaka ya ku loko votiwa laha ka leswi a swi fana na ti-award, a na ka ti-award loko votiwa mi ya xerhelana na mali ya masagwadi. Se lahaya ma swi tiva ku loko votiwa mali liya yi ta ya kwini, yi ta ka nkwama lowu wa SABC. Se tshikani swilo leswi mi nge le ku swi endleni kona ka radio yaleyo. Ka tin'wana mo ka mi nga voni swilo ku fana na hina. For instance, se Rose munhu wa catering, mi famba swiseveseve leswi hinkwaswo mi ka mi endla catering, a mi swi twi ku Machangani ma chaya tinghoma tini n'we a mi swi twi ku Machangani ma chaya tinghoma kwini laha mi fambaka koho n'we. A mi ri ku decorateni ka un'wana wa khazi wa mina laha ka N'wamankene eka Siyandhani, a mi swi twi ku vanhu lava va chaya tinghoma tini n'we. Tshikani swilo leswi mi nge le ku swi endleni kwalaho. And the worst part, kokwana mhaka yo avoideka. Osingoma is the post, he defended it. Mi nga ma hleketa he defended ku a problem ku tsema tinsimu ta le handle such as vo Master KG vele ku a va kha defender Master KG. Mi ngo veka la yena that section. A mi nga ri na to tala ne. Hi leswi swi ku yebe. Master KG, on boy. Ngoma leya swo boha hi tsema leyi. Liya ngoma yi dlaya, un'wana na un'wana wa swi tiva. A swo boha hi tsema hambi yi te hi ti-last minutes, mara yi fike yi va na power. A swo boha hi tsema leyo. Ni be marimba ku ri hit. A wu ri xoko ya tsema yona. So a va a ri wrong, ko vele hi to swini ku vele un'wana na un'wana fika defend like vanhu in general loko defense swo boha ti-defender swa team ya to a va kha va defender vele his fans and stuff like that. Vona mhaka leyi, so mara we have to congratulate Benny Mayengani also, he did great. Swi kahle hi kote ku va hi tsema hi lembe ra hina le risimu hi ri so ko xota ka ti-awards, ko ku xota award Benny Mayengani a nga ha na mhaka na swona, but ku xota hala ka ti-awards hala a va hi lunghiseli nakona va nominate tinsimu ta straight, va nominate na ti-album ta straight.
Lucky for them a va tsemange hi risimu ra mbhanyele ra why a yi nga ta chaya kahle a yi ta pfurha radio like a yi nga ta chaya kahle I'm telling you a yi nga ta chaya this year leswi nga kotisa swona a yi nga ta chaya kahle and na vona va ta wa swi vona na attendance a yi ngo va that grade le Nkowankowa stadium compared to the other years a yi nga ri that grade vanhu va ri ku swi vona ku a swi le ku endliweni kahle so munghana na FM zama u endla swilo swi va kahle and then vutomi byi ya mahlweni hi leswo loko ku ri amukeni ndza fusuka ba ni ta kombela mi tleka subscribe